Ovo je Sljeme. Dobar dan, uz popodnevni ste program Radio Sljemena. Ovo što slušamo je sastav The Bomb Bomb i naslovna pjesma s njihovog albuma Funk House Session pod nazivom You're Not Alone. Zašto nam je to bitno? Objasnit ću malo kasnije, samo da pozdravim dvije drage gošće u našem studiju, Ivanu Kalođeru i Goranku Perc iz udruge Nismo same. Dobar dan, dobro nam došle. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena. Dobar dan i hvala na pozivu. Došle ste nam lijepo uređene u novim majicama koje su zaštitni znak nove humanitarne akcije zbog koje ste i ovdje. 7. akcija koju organizira udruga Nismo same. Opet jedna odlična suradnja s umjetnicima. Ivana. Pa da, evo, nakon naše suradnje koja se pokazala jako dobrom sa Zoranom Aragovićem koji stoji iza brenda Bite My Style i Jurajem Zigmanom, mi smo ove godine došli na ideju da napravimo muške majice. Bilo je jako puno upita za muške majice, smo do sada imali samo te ženske linije i nekako se tako otvorila suradnja da bude malo drugačije sa našim poznatim grafiterom, umjetnikom grafita Slavenom Kosanovićem Lunarom, koji je dizajnirao sada ovu kolekciju muških majice, ali eto, nekako smo odlučili napraviti i žensku liniju i mogu vam reći da se odlično prodaju i muške i ženske majice. A to smo povezali s ovim albumom. Zapravo malo nas je u cijeloj toj priči omela korona. Imali smo namjeru organizirati 2 koncerta na kojima bismo predstavili i novi album grupe The Bomb Bomb i tu kolekciju koju je izradio Lunar, ali zato, evo, nažalost smo morali otkazati sve, pa kako ne znamo kakva će biti situacija ove godine, odlučili smo ipak napraviti ovako online jednu kampanju i predstaviti ovaj rad, nešto malo novo i drugačije, a jednako lijepo kao što su bile naše prijašnje kolekcije majice. Kako ste to lijepo rekli, malo nas je omela korona, zapravo s obzirom da pomažete ženama oboljelima od raka, koliko je njih omela, ajmo tako reći, ova cijela situacija i kako su se snalazile sve ovo vrijeme i uz vašu pomoć, naravno. Pa evo, ja moram reći da mislim da je ovoga puno omela i ja mogu iz svog osobnog iskustva reći da evo, premješteni su mi sve kontrole na koje sam išla, ali kontrole su možda manja stavka u svemu ovome. Bilo je teško ženama ići na kemoterapiju, na terapije općenito, da li je to zračenje ili kemoterapija, s obzirom da nije bilo javnog prijevoza, tako da se u ovom periodu povećao broj žena koje su koristile ovu uslugu, tako da mislim da smo u tom segmentu ovoga jako puno pomogle. Govorimo o jedinstvenoj zapravo socijalnoj usluzi, nisi sama, ideš s nama, prijevoz taksijima osiguravate ženama koje idu na terapije. Pa, to funkcionira već koliko dugo? Pa to funkcionira od ožujka 2018. Mi kontinuirano to provodimo i mislim da je evo korona pokazala koliko je ta usluga važna, ali bez korone mogu vam reći da gotovo svakodnevno dobivamo pisma žena koje koriste članova obitelji o tome koliko to njima znači, nekima potpuno apsolutno nemjerljivo. Evo, žene koje smo sad recimo u ovom periodu postale nove korisnice naše usluge su žene koje su starije životne dobi, od 80 godina, koje žive same
same, koje žive same od male mirovine i nemaju mogućnost platiti taksi, a nisu mogle stići na kemoterapiju ili ne znam, zračenje javnim prijevozom, i njima je stvarno ova usluga od životne važnosti. Mi imamo i mladih žena koje imaju djecu s posebnim potrebama, mladih žena koje su ostavili partneri tijekom liječenja pa su paralelno s borbom za život i borbom za golu egzistenciju, jer vode bitke za skrbništvo nad djecom i u postupcima su rasta. Mislim, jako je puno tu tužnih životnih priča. Kom je možda korona i izolacija najveći problem, da se nađe u takvoj situaciji uz ovo što imamo svi, znači još svoju osobnu tešku dijagnozu i životnu priču, stvarno treba im pomoć. A vi to činite već dugo. Pa da, evo, na nekako stvarno smo ponosne na to što smo to sad napravili. Ja rijetko ću to reći, ali kad pogledamo unatrag... To su 1000 vožnji do sad obavljene. Pa to je skoro 10.000 vožnji, zato što moram pohvaliti i našeg partnera Radio Taksi Zagreb. Jedan dio vožnji su oni potpuno besplatno odradili za nas, tako da ja zapravo nemam punu predodžbu koliko je to vožnje. Ako ja naručujem svaku vožnju, ali zbrajam samo one koje smo mi platili. Imam jednu tablicu u kojoj to moja kćer radi, u kojoj unosimo te vožnje, pa mogu sad reći, znači okvirno to je više od 9.000 vožnji koje smo mi do sada platili. Da, evo ja ću se samo nadovezati isto kad si spomenula taksi, važno je reći da su žene pune hvale isto i za taksiste koji voze, jer na neki način čak kažu žene da ih osjećaju kao dio obitelji, jer taksisti točno znaju da li trebaju pričati, da li ne trebaju pričati, da li ženi treba malo tišine poslije terapije ili možda nekakva podrška dok ih voze na terapiju, tako da do sada nije bilo niti jedne jedine pritužbe na apsolutno ništa što se tiče vožnje i prijevoza. Lijepo je to čuti, da je ovak jedna topla riječ i podrška za vrijeme vožnje isto naravno puno znači, a potrebe za takvim vožnjama stalno postoje. Pa da, nažalost, rak je bolest koja ne bira, povećava se iz dana u dan broj oboljelih, dobna granica se nažalost isto spušta, tako da je ovo neka kontinuirana pomoć koja treba ljudima u bolesti. Mi to organiziramo u gradu Zagrebu jer za više od toga mi kao mala udruga nemamo kapaciteta. Ja moram reći, a bilo bi interesa? Da, mene svakodnevno pitaju ljudi iz drugih gradova. Ja moram reći da mi na ovom projektu svi volontiramo. Znači svaka kuna koju prikupimo iz humanitarnih naših akcija ide isključivo na pokrivanje troškova ovog projekta. I ja se iskreno nadam da će Hrvatska jedan dan postati zemlja kao što su ostale razvijene zemlje u našem okruženju u kojoj će tu uslugu pokrivati polica zdravstvenog osiguranja. Znači na ideju da pokrinem taj projekt došla sam iz osobnog iskustva, kako to već obično bude. Čovjek to sam ne iskusi, ne zna koji se problemi postoje u sustavu. Kad sam uvidjela da je to užasno veliki problem, po meni su dolazili prijatelji, ali ja sam upoznala velik broj žena, ljudi koje su se kući vraćala javnim prijevozom u različitim situacijama, nekako sam razmišljala kako pomoći. I evo kad sam vidjela, zahvaljujući prijateljici koja se liječila u Nizozemskoj, kad sam vidjela da vani to postoji kao sastavni dio police osiguranja, ako vas nema tko odvesti da ne možete normalno uzeti taksi, odlučila sam probat pokrenut tako nešto kod nas. I uspjela. Je to već 2 godine velika pomoć zapravo za oboljele žene, da ne moraju misliti još i na to kako će na terapiju i natrag doma. Zato je svaka kuna važna i zato su donacije dobrodošle i zato govorimo o ovim sjajnim novim majicama u kojima ste nam stigle. Kako do svoje majice sa ovim motivom lunarovim? Ja, mogu posjetiti našu web stranicu koja je www.nismosame.com
i tamo su naši proizvodi, znači može se naručiti online i to se onda šalje poštom. Jako puno žena naručuje i preko Facebooka, jer evo mi svakodnevno stavljamo sve majice koje su kupljene, žene se vrlo rado slikaju u tim majicama, tako da šalju i može se naručiti znači tim putem ili putem e-maila info@nismosame.com. Eto, svratite na Facebook stranicu Nismo same, naći ćete sve što je potrebno da dođete do ove lijepe majice i da se pripremite za ljeto. Velite, žene se vole slikati u njima kad su zgodne. Ko bira umjetnike s kojima surađujete? To su sve same face, mora se priznat. Pa evo, prvi Ragović je Gorankin prijatelj, on se sam ponudio da bi htio napraviti nešto za nas i uključiti se. Gospodina Zigmana, cijenimo njegov rad, sam eto tako nabavila njegov broj i nazvala i on se odazvao, mislim Lunar se odazvao, mislim da je to jedna lijepa priča u kojoj niko nas nije nikad odbio još do sada, a na neki način mi kroz to i destigmatiziramo ovu bolest, jer te su majice sve vesele, šarene žene ih kupuju za poklone, za rođendane, slikaju se u njima na nekim feštama, idu diljem svijeta, ne znam, imamo slike s Kineskog zida, iz Notting Hilla u Londonu, iz Međugorja, iz Kana, mislim stvarno kud god idu i to je stvarno divno da žene nekako uživaju i šalju nam onda te fotografije. Tako da smo razbili jedan mali modni brand, da tako kažem. Nisi sama, ideš s nama, a sve stvarno u humanitarne svrhe pokrivamo isključivo, kao što sam rekla, trošak prijevoza žena na kemoterapiju i zračenje. I ono što svakako bih htjela istaknuti, da su naše korisnice ne jedanput javno rekle, neke od njih, da bi odustale od liječenja da nije bilo ove usluge, pa mislim da je to nešto na čim bismo se svi zajedno trebali zabrinuti. Ja se pitam koliko ljudi odustane od liječenja. A još nešto sam htjela dodati, znači imamo dio korisnica koje vozimo samo kući. One se voze na terapije sanitetskim prijevozom. Ali taj sanitetski prijevoz, ne znam koliko znate, se čeka jako dugo, po više sati, nekad do 6-7 sati, pa onda znači sanitet, žene moraju izgubiti cijeli dan, pogotovo u korona doba kad i naš stožer sugerira da što manje budemo izloženi, pogotovo žene koje su imunokompromitirane. Su rizična skupina, da. Da, tako da znači sanitet njih doveze, a onda mi njih vraćamo kući odmah nakon terapije, ne moraju tamo cijeli dan provesti u bolnici čekajući prijevoz kući. Dakle, majice za 7. humanitarnu akciju udruge Nismo same dizajnirao je Lunar, naš poznati ulični umjetnik, street art kako bismo to rekli, koji je ukrasio mnoge zidove u gradu, pa evo sad i vaše majice koje možete naručiti online. Rekli smo, imate i na Facebooku stranicu i na Instagramu i na webu. Ko vas traži, lako će vas naći. Uz majice, evo spomenuli smo, a to je ovo što svira cijelo vrijeme ispod, sastav The Bomb Bomb i njihov novi album Funk House Session. Dakle, kupnja albuma isto tako ide, odnosno novac od kupnje ide u udrugu. Preporučamo majica plus dobra glazba. To bi bila ta kombinacija. A onda kad budemo manje online, a više stvarni, bit će tu i Lila tjedan, pa možda i pokoji koncert humanitarni, jel tako, Ivana? Pa mi se iskreno nadamo da će se situacija smiriti i da će nas virus napustiti potpunosti ove jeseni, tako da imamo puno planova da ćemo moći ispuniti sve naše ideje, pa evo neka nas prate na našem portalu i Fejsu, mi redovito objavljujemo. Osim toga imat ćemo vjerojatno, sad nismo još do kraja dogovorile, jednu od nedjelja sredinom ovog mjeseca prodaju u Karibu
kavi. Naše drage kolegice iz Karibu kave uvijek nas vrlo rado ugoste u dome. Bile su nedugo i humanitarnu akciju za nas organizirale, na čemu im zahvaljujemo. Tako da evo, pozivam sve koji nisu baš zainteresirani za kupnju online da nas prate i da dođu u Karibu kavu i to je tamo u direktno Ozajskoj Tako 34. je, da. Radite dobru stvar, ustrajte u tome, a evo poziv svima koji nas slušaju, koji mogu pomoći, a još će ih i razveseliti ove lijepe stvarčice koje se humanitarno prodaju, da sudjeluju u 7. po redu humanitarnoj akciji udruge Nismo same i dobro poznate usluge Nisi sama, ideš s nama. Hvala lijepa našim gošćama Ivani Kalođeri i Goranki Perc. Hvala, puno uspjeha i dalje. Hvala vama. Hvala vama.